Hei All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu si lian sang puya Mizoram sarkar chuan chiarup na thleng pal theya ta na chom don le ven himna na thona tur cheng noi zerok som thumarwa man Aizawl District Development Coordination and Monitoring Committee chuan chairman Lok Sabha MP Pusila Rosang le co-chairman Rajya Sabha MP Puke Vanal Venahoven Thukhom Maharashtra politics chuan kumsang ni som pakwa sarkar adin nuwa boyne na saber antok mek Afghanistan magnitude paruk point pakhatana lir hinga wangin Mizo ko chuang an thia Mizo rok chuang in thiam an tuar Mizoram sarkar chuan cherup na thleng pal the ta na chom don le ven himna na thon atan cheng noi zeruk som thum ro manin district sangshanga district disaster management authority na pek chu mek ani ruwa sura wanga chena thleng chungchanga Mizoram sarkar disaster management and rehabilitation department hu chu tarlan danin sarkarin cheng noi zeruk som thum chu semsumin district sangshanga ape a Mizoram chunga chena sangsang khenga khotang mi pui tlomai pol te tandol na zara chaktakin then fai na le chomdol na thoka malak ani thin chu lo momati thu atar lang bokani heti lai hian asam tuile na wangin Mizoram alir theilu ta tlema vaireng te police ho tu te soidanin dan pa nga ya cheket paltangin lir thei zalia tanga zanga velu thin chu darkar somni pli chungin lir thei za somni pare chawalu ta lir theilu jinga hian tual thei phur lir thei som pathum le erang bola gas phur lir thei som pret antela bu fai alu atra maida chi tel purune dal phurlu ani bok silchar sinat mission compana namdang tiamin mi zathum somhian tangkhang meka anjinga hian mizo som puruk telve in aniba ka hian chungkhat le thien te inlama sahimna zonga tangkhang mi somni vel anom rin ani bok mizo tangkhang tranpui ngai anom ti hriat ani vele tranpui tur hian Mizoram sarkar chon mala in rescue team parbi tangin truck mangin gungur silchara longda thaturin atira vaireng te police SDPO pulung hemat ne na tanga thun danin silchar thleng tur hian longa kal ngai na awma wangin barbi tangin long pani mangin an kala silchar branch wai me tenen tuile na wang harsana tok mizo ta tanpui turen thok chuak don ani nikir kho cheng hian kumdang ai longkrai district anuai na lova arwa suna sa wanga chena len tham thleng hriat tur omloti kan correspondent chona soya PNE department longkrai division a pulal dong le chuan nikir kho cheng noya longkrai chon hu substation ina chom longkrai kho puile si ha ba ka district chimlama kho somre pathum te chon harsana len tham an tok lo te soya nimin khan bungtlang south subdivision huam chunga leiminin thingmin puin power line ati chiat chuni zan khan siam thatani atibok kumtenin furwa tui tlak tam line Mizoram chimlam district pani longkai le si ha district 10 power an lak na harsan an tok thina ni kumla kumin hian khoiwa lunglei atanga power lak na hrui pui kalna chu a theng angin then fai ni a thok tuin dei tolona wangin longkai atanga thingtlang lama semtana line te po du thu samin then fai zo ni lo ma se nikir kho cheng noya harsan len tham thleng hriat tur omlo ani Mizoram University noya undergraduate exam result voina ti chua zirlai exam zinga za zera somriat paruk point pariat bial an pass undergraduate final exam a hian zirlai sangli zare sompakua in exam an machona zirlai sangli za somret pathuman hnotinga result ti chota ka hian bachelor of arts BA a zirlai exam sangli sompasri zinga sangthum zali somthum pasari an pasa science a zirlai exam zanga somli zinga zali somko pathum 10 hnotin an changa commerce exam zanhi somli pali zinga zanhi somthum panga pasin home science a zirlai exam sompare te on pass vekani Mizoram University Noya College zinga government Zolnom College le Helen Lowry College zilai arts late zaza an hotinga commerce government Jebona College Hatim Helen Lowry le St Xavier's College zilai zaza an hotinga science Pachung University College zilai zazela somko pali point panhi pakhat hotingim college zinga science zilai pass nei tamberani MZU controller of examinations professor Lanu Tlonga chuan kumina hunrelo te chunga result pe theni chu lomomati thuasoya zirlai hlotina changta te alom pui thu soin ramle namtan an thiamna te chen fak taka hmang turin du sakna hlana hlotlina la changri lo te po huno kal le turatana imbo sene thazok ne na exam ha chon turina cha ani voin hian MZU hnuaya professional course shenkhat BCA MCA BSW BBA result ti chu ani a MCA a zirlai exam somni pret omin pass veka BBA a zirlai somli pako omin somli pangan pasa BSW a hian zirlai somthum panga exam te chon pass vek bok ani
Aizawl District Development Coordination Monitoring Committee chun chairman Lok Sabha MP Pusil Rosang le co-chairman Rajya Sabha MP Puke Vanal Venahovin an thu khoma Aizawl District chunga central sarkar chum hanga na tho sang sang ten clear ho meeting a hian Aizawl District huam chunga constituency sang sang bill to MLA te antel ani voin meeting a hen central sponsor scheme sang sang clear ho ani a December sang hi somni bakhata tanga April sang hi somni pani chung hian MGNREGA central atangin sum cheng noi sangruk zali somret pathum singthum sang sari mu ani a Aizawl DRDA noya block panga Aibok Darlon thingsul thlele tlang nom block huam chunga job card sing ni sang khat somnga pakua oma report hun chung hian na sang ni zathum somkua an thokmana UDNPA hian PMAY urban noya December sang ni somni pakhata tanga April sang ni somni pani chungin housing unit somnga pasarian siama beneficiary mi paret na loan an pe a smart city noya reverse vending machine som pasari anvu a kongsira tuitiang him in tur water kiosk somni police yamin tourist guidance center pali an siam boka PC department zone amrut noya December sang ni somni pakhata tanga April sang ni somni pani chungin tuikhur somni retaining wall fencing paruk building panga rainwater harvesting scheme pakhat ba ka reservoir pasari an siamani PMGS wain noya hemi hun chung hem PWD chuan Aibok Darlon Phulen thingsul thlele tlang nuam block huam chunga belkhomin kong kilometer somsari pali point peruk pasire thui an sial zo mana samarga siksa Aizawl district a primary schools ani sompakole middle schools a somrupanga tom chokin zilai singkhat sangli zathum somni pali hena uniform grant pack chwani a primary school zilai ta na thonin textbook sang ko ani somret pali semchu ani a middle school zilai ta na thonin textbook sang sari zali somni pali semchu ani midday meal primary schools ani somthum le middle schools a somko panga to mani a kitchen somporuk sakthar ani first battalion MAP constable PC mal soma Aizawl mission venga cheng indrinikal ta tanga duty na bankang kemba tanga bo cho vein chmadar som khatvel khan kachar district chungchin bankang klanga Assam police camp thanga thiam moni a arwang hi anche na mission venga lak turin boy pui ngalani constable PC mal som he collective district chung chai pum khobul Mizoram le Assam Indina bankang klanga first battalion MAP camp duty thinani a bankang klang first MAP aram duty camp hi sai pum khotang kilometer som vela hla ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani taksa hriselna von thatna na yoga thatna inzirtir na chu Aizawl thuam puya MGYA hola Central Bureau of Communication Aizawl bot sei nei ni a he hun a hen yoga practitioner Samir Kumar le Indian Army hlui yoga instructor Haridwar Patanjali yoga pithiaten kalkhom te yoga insoizen tangkai an zirtirani Central Bureau of Communication Field Office Aizawl in charge Langilen thawum an yoga chu akum telin alert thozelti statistica alan thu soin thalai kumsom thumatanga somli pokoin kara alar berani ati Maharashtra politics chuan kumsang ni sompakwa tangro sarkar adin nuwa bonan na saber atok meka Uddhav Thackeray ka ishwe tangro sarkar Mahavikas Agadi MVA tanghian chief sena shruai tu le cabinet minister ni bok Eknath Shinde le thurot pui MLA then khatten hela pushinde hian MLA somlin an thlop thu asoya ama thlop tu MLA te hi BJP sarkarna Gujarata ashwai thak nuwa tukin khan BJP sarkarna thau Assama goti khopuya aron khen puya pushinde hian antlinna party phatsana party danga pakai khapna anti defection no pumpel turin chief sena MLA somnga panga tangin munthuma thana munni tala chu puya nga ya hetilai chief sena MLA jinga chief minister Thackeray thop tu da chu Mumbai hotel pakhata khungkhom me kan ni bok All India correspondent Sri Danin pushinde hian gahati ya hian MLA somthum pasari ashwai thule midang somin anon jomle tur thu soya pushinde lam nai tak MLA Pratap Sarnaik chuan chief sena le BJP sarkar din andu ni in asoya Voin ve khan Maharashtra sarkar cabinet meeting poimo tak nei ngalani a chief minister Uddhav Thackeray hi COVID-19 thivei mekani wangin internet call tanga atel be seni he ba kan chief sena thopui NCP hodupa Sharad Pawar le Congress shwaitu Kamalnath te chuan ashan ve in party in mukhoman ko boka tundin huna state politics kalzel dan to hriat he alan nilovani chief sena MLA Helten Gauti an khen hian Assama BJP MLA Sushanta Borgohain chuan airport a lo muak ani Afghanistan magnitude paruk point pakhatana lirhinga wangin mi zako chuang an thia mi zaruk chuang in hliam an tuar thudon danin lirhing an lai mun hi
Paktika province Gian Zerak Nakai le Barmal district te ania kumsang ni pani nualir hing rap thak berani Sarkar lam chu mithi jati anna pun rin thuan soya helir hing Pakistan le India ram hun than khata po hriatani thu European Seismological Center chuan asoi Chanchinthar serti topna na tlang pui Mizoram Sarkar chuan cherubna thlengpal theya ta na chom do na le ven himna na thona tur cheng noi zaruk samthu maruam man Aizawl District Development Coordination and Monitoring Committee chu an chairman Lok Sabha MP Pusil Rosang le co-chairman Rajya Sabha MP Puke Vanal Venahovin an thukhom Maharashtra politics chuan kumsang ni sompakwa sarkar adin nuwa boinan saberan tok mek Afghanistan magnitude paruk point pakhatana lir hinga wangin Mizo ko chuang an thia mi zarok chuang in hliam an tuar chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani